Ujust amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu gihugu cy'Uburusi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko ibihugu by'Uburayi na Amerika bikomeza guha intwaro Ukraine, bivuze ko umuryango wa gisirikare ubihuza Nato na OTAN uri mu ntambara n'Uburusiya, kandi ko hari ingaruka zikomeye zishobora gutuma hakoreshwa intwaro kirimbuzi ikabuhariwe Kabutind. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Reba yasubije Lavrov uko amagambo ye agamije gutera ubwoba isi no gukoma mu nkokora abashaka gufasha Ukraine. Kuwa mbere Uburusiya bwatangaje ko bwagabye ibitero ku nzira 6 za gari ya moshi mu rwego rwo gusenya inzira zinyuzwamo intwaro z'amahanga zinjira muri Ukraine. Nibura abantu 5 basize ubuzima muri ibyo bitero, abandi 18 barakomereka nk'uko ubuyobozi bwo muri Ukraine bwabitangaje. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko atazi igihe intambara izarangirira, ariko ko nta kabuza Ukraine ariyo igomba gutsinda. Mu mujyi wa Kherson wamaze kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya, ubuyobozi bwaho buvuga ko izi ngabo zanafashe inyubako ikorerwamo n'inzego za leta. Abayobozi mu gace ka Transnistria agashyigikiye Uburusiya kakaba gaturanye n'igihugu cya Moldova bwatangaje ko haturikiye ibisasu batazi aho byaturutse Ukraine binyuze muri Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko ari igitero cyateguwe n'Uburusiya bugamije ko intambara igera hakurya y'imipaka ya Ukraine igakwira akarere kose. Minisitiri w'Ingabo mu Bwongereza Defense Secretary witwa Benny Wallace yemeje ko igihugu cye cyahaye Ukraine ibimodoka by'intambara by'imitamenwa bitamenwa n'amasasu ndetse bifite ikoranabuhanga ryo guhanura indege no kurasa misile nto zitwa Aster-Strix. Ubwongereza bwemeza ko igenzura bwakoze rigaragaza ko Uburusiya bumaze gupfusha abasirikare 15,000 mu ntambara ibera muri Ukraine. Update zo kuwa 16 Mata 2022, intambara y'Uburusiya muri Ukraine yari imaze iminsi 52. Uburusiya bwateye ibisasu mu murwa mukuru Kiev ndetse no mu mujyi wa Lviv nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko bwarashe abantu 16 ibitero ku murwa mukuru wa Ukraine biri mu rwego rwo guhora nyuma y'ubwato bw'intambara bw'Uburusiya bwitwa Moskva bwarashwe na Ukraine. Ukraine yatangaje ko abasirikare bayo bari hagati ya 2,500 na 3 baguye mu ntambara. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko abakomeretse bashobora kugera ku 10,000. Ni mu gihe kandi Uburusiya bwanditse ubutumwa buteguza kwirengera ingaruka zikomeye igihe Amerika n'inshuti zayo byakomeza guha intwaro Ukraine. Abayobozi muri Amerika bavuga ko ubwato bw'intambara bw'Uburusiya bwarashweho misile zitwa Neptune zikurwa na Ukraine wita bwibira mu mazi, ndetse ngo hashobora kuba hari abaguye muri icyo gitero. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko abasivili 1942 bishwe mu ntambara Uburusiya bwasoje kuri Ukraine kuva tariki 24 Gashyantare 2022. Abana bapfuye ni 162 nk'uko byatangajwe na komiseri w'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Abakomeretse bagera kuri 2,651 ndetse ngiyo mibare ishobora kwiyongera. Ni mu gihe ku 13 z'ukwa kane 2022 Uburusiya buvuga ko abasirikare 1026 ba Ukraine bashyize intwaro hasi bamanika amaboko mu mujyi wa Mariupol. Gusa umujyanama wa perezida wa Ukraine yatangaje ko ibyo Uburusiya buvuga
nta byabayeho ndetse ko hari izindi ngabo zirwanira mu mazi zagiye gutanga ubufasha muri iriya mujyi. Ikaze amakuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mu turere twa Gasabo na Nyarugenge i Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya ihohoterwa barimo inzego z'umutekano nabo akenshi baba batabifiteho ubumenyi buhagije. Inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Mu kwezi gushize nibwo hano ku Ijwi ry'Amerika twabagejejeho inkuru yavugaga ku mibereho y'abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu murenge wa Kigali Nyarugenge. Urubyiruko rutuye muri uyu mudugudu ndetse n'ababyeyi babo batakaga ko babuze imishinga yateza imbere abakiri bato. Umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo wumvise ugutakamba kw'abatuye Karama. Kuri uyu wa gatanu ku bufatanye n'ubutegetsi bwite bwa leta babagejejeho gahunda zo kwihangira imirimo inyuze mu budozi, ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse no mu ikoranabuhanga. Ni inkuru nziza ku urubyiruko rutuye Karama. Hidaya niyo nkuru na Eric niyo nkuru bari mu bahisemo ubudozi, uko niko babwijwe ry'Amerika. Ngira ngo nawe urabibona ko turi benshi cyane hano, rero ni ibintu bishimishije cyane kuba gutaka kwacu babyumvishije. Bitweretse ko igihugu kidutekerezaho nk'urubyiruko cyane, natwe rero bigomba kudutera imbaraga zo kubikorana ubushake n'umuhate n'urukundo tubikunze, kuko niryo terambere ryacu. Dushimiye Perezida wa Repubulika ko adutekerezaho kuko aba azi ko ari twe imbaraga z'igihugu zikomeza umusingi w'iterambere rirambye. Twifuza ko rero yabigeza n'ahandi, ntaba ari twe gusa turi ahangaha, yakomeza kubyagura bikagera n'ahandi hose. Uyu musore wo mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko we ari mu bahisemo imirimo yifashisha ikoranabuhanga. Yabwijwe ry'Amerika kuri ejo hazaza he. Inzozi zanjye ni zo kuzakora application, nanjye mu Rwanda hakava umunyarwanda avuze ati yakoze application igiye hanze mu bindi bihugu byo hanze, bitari byo gukora application ziturutse mu bindi bihugu byo hanze tukazikoresha mu Rwanda. Ubu ngubu no gutandukana n'ubwigunge, ubu natwe tugiye kwiga imyuga ishobora kuzadufasha hazaza, igafasha n'abandi bagenzi bacu. Kuri Eric niyo nkuru na magenzi be bagashima ko ubuvugizi itangazamakuru byabakoreye mu bihe bitandukanye bwabagiriye akamaro. Ijwi ry'Amerika navuga ko ari umubyeyi utubera aho tutabashije natwe kwivugira, tukayishima ko yatubereye imboni yacu ikwiye ko yatugeraho tutabasha kwirebera, kadukorera ubuvugizi. Ubu ngubu tukaba turi mu bisubizo by'ibyo twabashije kuyituma, tukaba twarabigezemo. Twayishima kandi tunabibwira ngo ikomereza ikore courage yo gukomeza kuvugiraho abakwibuvugize ko yakomeza nabo kugenda ibafasha muri ubu buryo. Bwana Abel Mbyariyehe umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama nawe ari mu bari babwijwe ry'Amerika ko urubyiruko rwabo rwari mu bwigunge kubera kubura icyo bakora. Kuri mikoro za Radio Ijwi ry'Amerika akavuga ko kuri ubu hari byinshi bigiye gukemuka ku rubyiruko rwabo. Nyuma yaho twavuganiye koko ubuvugizi bwarakozwe, umushinga kaba watangijwe, ibyiyumviro n'ibyishimo byinshi navuga bigiye gufasha urubyiruko rwacu kururinda ubuzererezi, kururinda zanda zidateganijwe, kururinda ibiyobyabwenge, kuko babonye ibyo kubafasha bagiye guhugiramo bategura ejo habo hazaza. Bwana Christophe Ntirushwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali asaba ko urubyiruko rwabonye ubufasha rutazabapfira ubusa. N'umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika ajya avuga ngo amahirwe urahaguruka ukayasanga, ntabwo ari yagusanga. Rero ni amahirwe noneho yanabizaniye. Icyo tubasaba rero ni ugukora bashishikaye, ntibatakaze umwanya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira imyumvire yo kumva ko amahirwe ubonye ugomba kuyabyaza umusaruro, akazakugeza ku yandi mahirwe, ukazaba umuntu w'ingirakamaro kuri wowe ubwawe, ku muryango wawe no ku gihugu. Icyo tubifuza. Naho Bwana Rwabwera James Kellon umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo, yatubwiye ko bazakurikirana iyi mishinga umunsi ku wundi kugira ngo itazapfira ubusa abo bayigeneye. Avuga ko batangiye kubonera urubyiruko abafatanyabikorwa mu byo bazakora. Turimo turavugana na private sector kugira ngo ibigo by'amashuri ndetse n'ibindi bigo bya leta bishobora kuba bikeneye ama uniform babahereza amasoko, abo bazakora umwuga wo guhinga ibihumyo ndetse no guhinga imboga. Turimo turavugana n'amahoteli, hari namaze kubyemera ku buryo bashobora kubafasha kubaha amasoko y'ibyo bagiye gusarura. Abandi nabo barimo kwiga ikoranabuhanga ndetse no kwamaza ibikorwa. Amasoko mbere na mbere bafite niba abandi bagenzi babo ibyo bagiye gukora, ariko dufitanye
imikoranire na KELAB na Chamber of ICT muri private sector ko bashobora gutangira no kwiga gucuruza